22. festival historije u Bosni i Hercegovini povod je za gostovanje našeg prvog današnjeg gosta, predsjednika Udruženja za modernu historiju, s nama profesor dr. Husnija Kamberović, ili možda najbolje rečeno historičar. Dobro nam došli. Hvala lijepo. Evo, dakle, kakav je program ovogodišnjeg drugog po redu festivala historije? Koliko će trajati, kada počinje? Pa drugi festival historije, History Fest, će početi 31. maja, dakle to je četvrtak u 18 sati u vrtu Zemaljskog muzeja, završit će 3. juna, dakle u nedjelju također u vrtu Zemaljskog muzeja, s tim da ćemo u petak, subotu i nedjelju raditi u nekim drugim lokalitetima. Imat ćemo u petak recimo skoro čitav dan rad u Bošnjačkom institutu, razni događaj ćemo imati potom navečer u petak, dakle 1. juna također u kino Meeting Point gdje ćemo imati sarajevsku premijeru dokumentarnog filma Lordana Zafranovića. I u subotu jedan dio radimo u vrtu Zemaljskog muzeja i drugi dio u Međunarodni centar za djecu i omladinu na Grbavici i ponovo smo dakle u nedjelju u vrtu Zemaljskog muzeja. A što se tiče tema o kojima ćemo govoriti, nekako smo fokus ovog drugog History Festa posvetili jubilejima. Dakle, 2018. godina je inače godina kad se obilježavaju brojni jubileji iz ne samo naše, nego i svjetske historije, ali koji su važni za našu bosansku i regionalnu ili balkansku, ali i evropsku historiju. Dakle, imat ćemo 4 velika okrugla stola. To je prvi okrugli sto posvećen 140 godina od Berlinskog kongresa. Dakle, riječ je o 1878. godini koja je bila zapravo jako važna i presudna za historiju Europe u ne samo u drugoj polovici 19. stoljeća, nego je uspostavio neke modele koji su bili jako važni za gotovo čitavu historiju 20. stoljeća. Drugi važan okrugli sto posvećen je 100-godišnjici stvaranja Jugoslavije, dakle 1918. godina, i za nas je ona jako važna zato što želimo zapravo u okviru ovog našeg History Festa progovoriti šta zapravo Jugoslavija jeste značila ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego općenito u historiji Europe. I druga dva okrugla stola važna, čije jubileje ili godišnjice ove godine doživljavamo, su 48. Dakle, to je 1948. raskol Jugoslavije i Sovjetskog saveza, i napravit ćemo jedan razgovor o tome šta je to zapravo značilo i koja iskustva bi suvremene eventualno elite mogle iz toga imati, i okrugli sto i razgovor o studentskim demonstracijama 68. i to je opet neka godišnjica i mislimo da je to jako dobra prilika da se u jednom festivalskom duhu, u jednoj otvorenoj atmosferi na ozbiljan način progovori i o tim temama. I moto ovogodišnjeg festivala je približimo historiju. Mi zapravo želimo sve te razne događaje koji se čine odvojeni jedni od drugih i tako daleko od našeg sadašnjeg života, jer pokušavamo i zapravo približiti nekako i vidjeti šta iz tih događaja možemo naučiti. I naravno tu je još niz nekih drugih promocija. Upravo dok ste govorili, naši gledatelji imaju priliku vidjeti kako je to sve izgledalo prošle godine, dakle na prvom festivalu historije. Ovogodišnji će biti otprilike, je li tako, sličan po sadržaju i formi, no ono što sam i u najavi rekla je da nam stižu brojni historičari, kako iz Europe, tako i iz bivše Jugoslavije, od kojih posebno mlađi, pogotovo studenti, imaju priliku puno toga naučiti. Tako je, ja mislim da dakle, ove godine smo doista uspjeli, s obzirom da smo to pripremali nešto duže nego prvi History Fest, imali smo puno više mogućnosti i na kraju krajeva mislim da smo i ovim prvim History Festom, ali i nizom drugih manifestacija koje smo organizirali, pokazali se kao ozbiljni ljudi, ozbiljni sugovornici, i ovaj History Fest je s te strane mislimo puno, dakle dižemo nekako stepenicu. Doći će jako puno, negdje oko 50 historičara iz raznih dijelova svijeta, uključujući i neke historičare sa nekih od najprestižnijih univerziteta, recimo sa univerziteta Humboldt u Njemačkoj ili Ludwig Maximilian univerzitet, također iz Njemačke, dakle u Minhenu. Tu su profesori iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Francuske, dakle i iz svih ovih postjugoslavenskih zemalja. Doista imamo
imamo historičare sve od Slovenije do Makedonije i od Kopra do Skopja. Dakle, iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i to uglavnom jako dobri historičari. Ja bih recimo mogao ovdje pomenuti da će nekako ova godina i ovaj History Fest ponajviše imati priča o historiji Jugoslavije. Imaćemo jednu posebnu doktorsku radionicu koja je posvećena dakle historiji Jugoslavije i želimo preko te doktorske radionice vidjeti gdje danas na univerzitetima, ne samo u postjugoslavenskim zemljama, nego i na evropskim univerzitetima od Austrije, Mađarske, Češke do Njemačke, dakle gdje se nalaze te doktorske studije i o čemu zapravo doktoranti pišu svoje doktorske disertacije. Zanimljivo je recimo da ćemo imati čak i neke doktorante iz Kine. Naprimjer, jedan doktorant je iz Kine, ali radi svoj doktorat u Minhenu i doće da te rezultate svog istraživanja prezentira na našem History Festu. I to je ovako recimo jedna zanimljivost. Da, koji dio historije onako Jugoslavije je najzanimljiviji kada su u pitanju ta izučavanja? Dakle, mi imamo u okviru te doktorske radionice ćemo imati 20 historičara, 20 doktoranata i oni se zapravo, i to je ono što želimo zapravo upravo vidjeti, ništa nismo željeli birati, nego smo raspisali i pozvali ljude zapravo da nam se prijave, da vidimo o čemu oni pišu svoje doktorske disertacije. I to je, imamo različite teme, od doista nekih tema koje govore o raznim aspektima stvaranja Jugoslavije do raznih diplomatskih odnosa Jugoslavije u socijalizmu. Dakle, apsolutno vidimo tu jednu iznijansiranost, dakle, s tim da se u postjugoslavenskim zemljama može uočiti, barem po ovim temama doktorske disertacije, da je fokus više na neke nacionalne historije. Dakle, i to možda čak nije tako loše. Dakle, pogled na istoriju Jugoslavije iz perspektiva, iz nacionalnih perspektiva, iz perspektive Bosne, iz perspektive Hrvatske, Srbije i tako dalje. Tako da mislim da ćemo doista imati kvalitetne historičare. Naprimjer, ja bih pomenuo profesoricu Mariju Žanin Kalik, koja je jedan od vodećih historičara kad je u pitanju historija Jugoslavije, pa čak i jugoistočne Europe. Ona je profesor na Univerzitetu Ludwig Maximilian u Minhenu, ili profesora Hanesa Grandica koji je profesor na Univerzitetu u Humboldt. Također imamo jako puno i nekih historičara koji su nama već dobro poznati. Naprimjer, profesor Robert Donija koji dolazi iz Ann Arbora, dakle on je profesor u Michiganu u Sjedinjenim Državama i razne druge brojne historičare. Recimo, doći će i Xavier Bugarel koji radi u Parizu i koji je jedan od vodećih stručnjaka, recimo tako, za historiju bosanskih muslimana, ili recimo Ulf Brumbauer, jedan vrstan profesor u Regensburgu koji je nedavno objavio jednu knjigu o migracijama iz Europe u Sjedinjene Države i tu ćemo knjigu također, odnosno na američki prostor, tu ćemo knjigu promovirati. Ona je jako važna zato što govori o tim migracijama s kraja 19. stoljeća i početka 20. stoljeća iz Europe prema Americi. Mislimo da su to zapravo jako važna pitanja s obzirom da se danas čitav svijet zapravo suočava, ili Europa suočava sa novom migrantskom krizom, i mi ćemo kroz recimo tu razgovor o toj knjizi pokušati napraviti neku historijsku paralelu i pokazati zapravo je to neka poruka koju mi želimo poslati i Europi, da su nekad i migranti iz Europe tražili spas u nekim drugim zemljama, dakle u Americi, tako da vjerujemo da i Europa danas ima obavezu zapravo da se na neki način otvori prema migrantima koji sad traže spas u Europi. Da, upravo tako. Nekako čini mi se da festival je pravo dobra prilika za mlade ljude, odnosno konkretno studente, da nešto novo nauče, da upoznaju sve profesore koje ste spomenuli. Na koji način će oni učestvovati? Dakle, naši studenti će imati priliku prvo slušati predavanja, drugo imaće priliku pratiti razne debate u okviru okruglih stolova, imaće priliku upoznati se sa ljudima koji dolaze, s njima izravno razgovarate, priupitati. Osim toga ima jedna vrlo važna stvar. Sve su ovo profesori koji dolaze, uglavnom utjecajni profesori na svojim univerzitetima, i to će biti prilika zapravo i za naše studente, posebice za studente na drugim ili trećim ciklusima, da uspostavljajući kontakt sa profesorima iz Europe zapravo pokušaju
vidjeti, ne samo vidjeti kako se historija predaje i kako se poučava na zapadnim univerzitetima, nego također je to prilika da se popriča i sa tim profesorima oko eventualnih rada na disertacijama na njihovim univerzitetima. Postoji mogućnost uvijek da se dobiju neke stipendije za doktorske ili čak postdoktorske studije na ovim univerzitetima. Uglavnom su to veliki univerziteti i to je prilika za naše studente da kroz razgovore i upoznavanje sa ovim profesorima koji dolaze zapravo pokažu i koliko mi imamo mladih ljudi koji su spremni učiti od Evrope. Odlično. Ipak na mladim ljudima je svijet, na mladim ljudima je budućnost, pa neka tako bude i na ovom festivalu. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i gostovanje u našoj emisiji. Hvala vam. Hvala.